Danas su došli momci iz košarkaškog kluba invalida Varaždin koji igraju košarku odraditi jedan pokazni trening sa ciljem da se možda pokrene košarka u kolicima tu i na ovom području. Razlika je skoro nikakva. Razlika je jedino u tome što oni trče na nogama, a mi se vozimo u kolicima. I znači mi tu možemo staviti loptu na sebe i okrenuti 2 puta, a ako okrenemo 3. put, koraci su. I to je jedina razlika. Znači oni trče, a mi se vozimo. Ova košarka u kolicima puno teža. Zašto? Zato što mi 40 minuta okrećemo, vozimo se sve na rukama. Guramo blokove, šprintovi na jednu stranu, na drugu stranu, bam, bam, bam. I onda treba imati svježine za pogoditi koš. Znači treba imati kondiciju, treba puno rada, žuljevi su neizbježni, žuljeva se ne treba bojati, treba raditi. Sama sam bila košarkašica i nije to jednostavno i sjedeće pozicije dobaciti do koša, a kamo još pogura tako lica i tako teško je, moram priznati, tako da zaista kad sve to uzmemo u obzir koliko je tu potrebno truda, treba sve učiniti da se omogući svima onima koji imaju tu volju i želju, jer mislim da zaista kroz sport se i sve prepreke savladavaju, pa nije to jednostavno kada imate hendikep u životu da onda barem ga možete donekle anulirati sa nečim što volite.